magtitikang iton aton pamalandong nidahan balo ngan yan ni Elias san siyahan niya pagbasa. Dida iton lingwahe iton singbahan, iton balo, iton kabataan, aton mga pinabayan, aton mga magsakit, mga katigurangan, amon hara iton ada iton grupo iton mga kablas. Tinatawag ini ni San Pablo nga mga anawim o poorest of the poor. Ano? Kung iyon na hinunumduman, di dahiton Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 7, may giniistorya dida nga balo nga taga Nain nga namatayan han iya uusagudla nga anak. Pagkitahan aton Ginoong Jesucristo nga nag-iinaraba, nagtitinuok ini nga balo nga babayi, ginamit ni San Lucas ang pulo nga inalpan kuno hiya hindako nga kaluoy. Kay iton balo ora nga namamatayan hin iya sulong nga anak, ora-ora na iton hin kama raot iton iya kamutangan, kamiserable iton iya kinabuhi. Pero didaan aton siyahan nga pagbasa, nagtugon an aton Ginoo kan Elias, pag ukoy kuno didto hini nga lugar, nandito hini nga lugar, pag-aatamanon kahin balo nga babayi. Asing kita, kay nga waraig padaran hi Elias nga don gobernador han probinsya? Kay waraig padaran nga tan mayor han bungto? Kay waraig padaran nga han parish priest? Kay nga tulugod hin usa nga kablas? Ngan asya gihap ang problema, han kablas, han balo nga babayi. How can I help him? Bisan nga ni iton amon arena, sakto la haamon nga niton akon anak. Waray ko igpapakaon ha iya. Pero ginamit hiyahan Diyos para pag-atamanon hi Elias. Dako ang kabarakahan balo nga babayi, iri-itera mga subsidized ng gobyerno. Hiton imoy kasi tao, ngan makakapaggiya, ngadto hiton aada hiton mga kadulman. Nagmahal na ba iton asing din nga Pilipinas? Waray pa di ba? Waray pa paan ko ang lugod, ang harang, nagmahal. Pero ang asin, nag-remain hiya nga simple, ngan barato. Parihot di dahiton estado, hiton kinabuhi, hiton Kristiyano. Di mo kinahanglan magkamay-ada hin ekstraordinaryo nga kinabuhi para ka makabulig. Diri mo kinahanglan maging riko para ka makapagpaangbit. Diri mo kinahanglan maging sikat para ka gumios. Diri mo kinahanglan pangani maging padi para magpasamwak iton Ebanghelyo, para makapagpalamrag ngadton iba. Kung aton pamamatian ang lingwahe ang santos nga Ebanghelyo, be salt, just be salt, an ordinary thing nga makakahatag hiton rasa nga dahiton mga tao nga magpanpos na kinabuhi. Nga makakahatag hindiya nga dahiton mga tao nga namuwuro di dahiton mga madulom nga mga dalan. Pero iton pagin asin, ngan pagin lamrag di dahin nga kalibutan, maaram kamo, makuribaya ini pagtumanon. Kay aada kasi kita hin estado nga kinabuhi iton kalibutan, nga nagpapasiunahay para nga di maging nga diha igbaw. Nagpapasiunahay para makilala. Nagpapasiunahay para maging sikat. Nagpapasiunahay para magkamay-ada. Sanglit, nadiri kita yung ordinaryo nga kinabuhi. Nadiri kita paging cheap. Karuyag naton, iton kinabuhi nga may dangaran. Karuyag naton, iton kinabuhi nga paada permit spotlight. Karuyag naton, iton permit sikat. Sanglit, itgidadako nga mga kontra, iton mensahihan Ebanghelyo, ang paging salt and light of the world, amo ang nga tutulong ang mga kanser iton kinabuhi iton tao. Siyahan, paging materialistic. Materialistic ka nga nga klaseng tao, iton kinabuhi na depender, of course, it mga material nga mga butang. Makuri ka makahatag iton rasa,
Kung iton imo kinabuhi iton kinukulawan la, iton mga nakakapagpalipay ha imo, it mga material nga mga butang, salapi, dungog, plaques and recognition, awards, o ano pat dida, mga material nga mga butang nga mauubos. Makuri ka maghahatag hinlamrag, kung iton imo mga mata, aada iton mga butang iton kalibutan. Diba? Ikaduha, iton usa nga cancer nga nakakapugong para kita maging asin iton kalibutan ngan maging lamrag, amo iton paging consumeristic. Iton karuyag magkamay-ada kahan nga tanan, waray kabusugan iton kinabuhi. Karuyag mo kung ano iton aadi, iton usa karuyag mo aada liwat ha imo, ngan diri la pagod. Pero basketball, ma-scream ka di dahiton usa nga tawo para ikaw iton hiuna nga ikaw let magpulos. Karuyag mo magkamay-ada to the extent that nananamak ka na hintawo. Karuyag mo magkamay-ada hinya mga butang to the extent naging iton mga kablas imo naging sa pera. Ngan iton ikatulong nga kontra kini nga mensahe iton ebanghelyo amo an relativism. Iton relativism sikat yan nga panahon. Orog na nga dahiton isyo iunong hiton mga gimpapas nga balaod nun hiton aton mga leaders. Diba? Masaring iton iba, para iton simbahan, asya init kamatuuran. Pero para haamon, nga aadahin makuri nga relasyon didat pag-asawahan, kinahanglan ng putulon. Pariha iyo nga mga kapadian, iba't kamatuuran para ha iyo. Ayo kami niyo pagbinuuti. Kahit kami aadahin nga klasihin kinabuhi. Nakukuha niyo relativism. Waray na fundamental truth. Waray na uusa nga kamatuuran nga ginsusunod. Di na ginmamatuod iton simbahan. Ginpapan himuwa pa iton simbahan. Paunan o ka makakahatagin rasa. Paunan o ka magiging asin nga dahiton kinabuhit iba. Paunan o magiging giya iton ibanghilyo. Makakalamrag iton ibanghilyo. Nga dahiton mga tao nga nagsususughin maserom nga dalan, kung iton pag kamatuuran nga ingin susunod according to your own principles. Nga according hin pipira nga klase hin tawo, hin grupo hin tawo, ngan diri ang ingin susunod ang kanan simbahan. Sanglit mga kabugtuan ko kan Kristo, kung inaayat kami nga kapadian, para maging asin ngan mga lamrag nga dahiton singbahan nga dahiton komunidad mas makuriliwat ini nga ayat nga daha iyo. Pero anot maupay nga pagdadadon naton mga kabugtuan. Siyahan ayaw naton hingalimti. Sugad didahan aton siyahan nga pagbasa. Ang kablas nga babae nga balo ginpupugahan Dios para maihatag niya ang nga tanan nga nakadahaiya kan Elias. Parihot di dahiton iyo kinabuhi. May da mga panahon ginpupuga kamo hiton Dios. Ginoo, ano pa kulang? Ginoo, ano pa waray ko kabubuhat? Ginoo, ano pa iton akon kinahanglan maihatag para mo ako pamatian? Pamati ka mo kan Elias. Ayaw ka baraka. Ihatag la iton nga tanan. Diri ka kuno kauubusan hin arena. Diri ka kauubusan hin lana. Iton Dios kahuman niya pagpadarahin uran. Magpapadarahiyin mas damo pa nga bendisyon nga dahiton imo kinabuhi. Sanglit mga kabugtuan ko kan Kristo, final point para haaton nga inaayat han Dios nga mag-ukoy ko mo asin nga lamrag iton kalibutan. Tatag-alugon ko lang. Magmahal ng lubos. Magbigay kahit kinakapos. Diyos na ang bahala pagkatapos. Amen?